Bafowethu, okuhle nomusa kuyamlandela uKhuzana kule album yakhe ayikhiphile. Sikhuluma ngengoma ethi uma nikiniki-ke laphana-ke ibonakala-ke yenza ama-viewers-ke amahle kakhulu-ke ku-YouTube, njengoba-ke isihambe yaze yafika ku-400K-ke nemfalakahlana-ke laphana-ke. Le ngoma ibonakala-ke i-trenda kakhulu-ke laphana-ke njengoba-ke iwunombolo 2 kuma-trending song-ke uma-ke sikhuluma-ke ngawo-ke u-YouTube-ke laphana-ke. Kwazothi-ke ku-Spotify-ke iwunombolo-ke 5-ke laphana-ke ey'ngomeni ey'khona-ke ezenze kahle ngosuku laphana-ke lwayizolo kuba inamhlanje. Le ngoma-ke sikhuluma ngayo-ke iphume izolo-ke laphana-ke njengoba namhlanje izothi-ke inosuku olulodwa-ke kungeyona yodwa-ke kodwa kukhona nezinye uKhuzana Mfokampongo sekayikhiphile-ke esithi-ke mazibe u-21 message zonke ehlangene, kodwa-ke le ibonakala-ke ihamba kakhulu-ke laphana-ke ku-YouTube njengoba-ke isihleli kunombolo 2 kuwona-ke kuma-trending song-ke. Le nto bafowethu inhle kakhulu ngikholwa ukuthi-ke ama-Blue Nation-ke fanele ayishayele ihlombe-ke njengoba-ke uKhuzana-ke ekhombisa-ke ukuthi-ke umculo wakhe-ke uzinike isikhathi futhi wawenzisisa-ke wasebanika into ehlelekile, ingakho-ke bayithatha bayibeka ku-number 2. Asazi-ke ukuthi iyozala Nkomoni-ke laphana-ke ngoba nawona-ke unumber 1-ke ukhona-ke laphana-ke kuma-trending song-ke iwona-ke uMaskandi-ke laphana-ke. Asazi-ke ukuthi iyozala Nkomoni-ke uma kusakusasa, kodwa-ke okuhle nesikubonayo nokunconywa ngabantu nabantu abakhuluma ngakho ey'nkundleni zokuxhumana-ke noKhuzana aseke khulume ngakho noma aseke akhuluma ngakho-ke ukuthi-ke usehleli unombolo 2 kuma-trending song. Bafowethu, leyo nto iwumzamo omuhle kakhulu futhi-ke ikhombisa ukuthi le ngoma-ke nonombolo 1 ingafika kuwona. Bafowethu, ilezo.